Mlaleli, uthi bawazi nje ukuthi umdlavuza mubi, umdlavuza uyingozi, umdlavuza mubi is very brutal. Ikakhulukazi kubantu bonke. Wazi Babu Dokotela namhlanje akwazi ukuthi akusize kulana lonke uhlobo lomdlavuza. Imithi yakhe ihamba phambili ekwelapheni umdlavuza. Babu Dokotela uyingcwedi ekulapheni umdlavuza. Mshayele namhlanje ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Khumbula umdlavuza mubi, kepha ke uBabu Dokotela uyawelapha. Siyabingelela Babu Dokotela bawesizwe bawujabulile ufana oshintsha njalo ubuya beyinyanga ubuya bomuthisha konke kuhlangana lana. Siyathoba kakhulu Babu Dokotela bawesizwe bawujabulile ufana muhle ngathi khihlalo nomzulu wamancinkisi. Namhlanje senza le video nje sese building elibizwa ukuthi Nedbank House Building sise 19th floor. Igama lomgaqo esikuwona kuthiwa number 72 Dennis Harley Street. Ukushuthi amagama amasha, amagama amadala siku number 72 Queen Street. Kodwa ila ungena ngakhona but uma uhamba ngenyawo usebenza number 30 Albert Street because ibuilding linendawo uhamba abangena ngenyawo nabantu abangena ngemoto. Siyakhuluma manje yaqhelaza into sikhuluma khula ngiqale ngithathe la khehla leli ngibothi ngiyalithola before singene emsebenzini esiuzele lana ngoba angifuni usebenzise i-channel for something else but i-channel must be beneficiary to you and your people. Mesamtholi siyamuyeka. Ukhuluma noManzini Stena umenzi wezinto. Asibingelele Babu Dokotela bawesizwe bawujabulile umfana muhle ngathi khehlo ngicela ungikhulumisa nobaba uManzini osezamani township eDanel eStenga uma ungakafike eMandeni. Ukhuluma naye. Kuthiwa uphuma uma ubona ibhodi elithi Danel likuvumela ukuthi izinkwazi ungena ngo left uma uqhamuka eThekwini uma uqhama eMandeni ungena ngo right. Ungena right ngoba. Mkhulu lithiwe sihlobo siphumule ebusika usophethe unyaka manje salelo nyanga ezintathu ezigcwele ukuthi lo nyaka siwuphethe. Ikhona into abantu mebeza kuwena abangafike basizakale ngawo mkhulu. Lo nyaka lona usuzophetha ngiphethe into impande engiyiphethe ekulungisa ukubuyisa iphupho lomuntu athi ma ecabanga athi ngifuna ukuba futhi nokuthi ugcine ushabalale kungenzeki. So njengakulonyaka nje sophela ngiphethe impande yokufeza amaphupho yabantu. Noma ihloboni yephupha athi umuntu ngifisa ukwenza into zami iphumelele. Lo mpande ngiyiphethe manje uyafika ngiyamgeza ngiyamgcaba aphuma ahambe leyo nto leyo. Okay, la ulindela umuntu onebhizinisi ulindela umuntu ongenayo ibhizinisi ngoba ngifuna sihlukanise lento none business angasizakala nongenalo ke nje oyifunela umsebenzi uthi into zakhe zivalekile uthini kulabo bantu khona. Ufunela into yakhe nephupho kuyo athi ngifuna iphupho lami libe kanje soqondanisa nento akhala ngayo ngoba ipande soyifaka emdibeni kuyena. Yeah. Umkhulu mebe mfuna abantu kunabantu abazobeqala ukuzwa kwi-channel Babu Dokotela umkhulu ukuphi iqala nendawo neTheku. Sisedanela thina Stenga uma umhle suke eGoli noma usukaphi uma esedebhel uyazi ukuthi uzothi uma efika eDurban soloke efone linamba esomnikeza yona. Afike la ekhaya ayithole into ayifunayo siphethe impande yemanga. Mkhulu ithini inamba bazokuthola kuyona abantu abaqala ukuzwa? 082 53 22 427. Sibonga kakhulu bonga Babu Dokotela babesizwe bawujabule. Sibonga kakhulu usikwazi ukuthola mkhulu sithemba ukuthi sizokuthola ngesonto elizayo. Babu Dokotela kade khuluma nomelaphi wendabuko ekhangisa umsebenzi wakhe usendaweni yaseStenga eZamani Township. Siyabonga. La namhlanje ngifuna ukuthi sikhulume ngendoda endala indoda engabona ngamehlo sigolozi simehle buvegolozela indaba zenhlupheko. Bantu bakithi sinivezele into ngade ngikhuluma nezinye izinyanga nje. Ngithi mina uma uyinyanga ungakasakhi isilwane. Umnyanga bakha bakafike la sifuna khona ngisho ukuthi ngibalekele kabi ukuthi umnyanga aphelele akaze aphelele bese umnyanga akakafiki la sifuna khona uma uyinyanga ufuna ukwazi ukuvusa isilwane. Njengoba kuthiwa inyanga nje yafashiya izilwane zayo kusuke isuke kuyinyanga leyo akushiya ukuthi yafashiya igubhu kusuke kuyinyanga le nyanga ufuna ukwazi ukuthi ivuse lamadoda lawa
ivusela amadoda la lana ngifuna sikhulume ngamadoda amadala amadoda angabona ngamehlo sigolozo simahlaba wakho amadoda adla amasi amadoda ufuna usebenze kakhulu ufuna usebenze hayi ufuna usebenze mkhulu futhi angisola ngixolise kona ufuna usebenze ngikhulumile ke nomkhulu njengoba kade ngihambile ngiyema ngomete nje ngoba kuningi abe ngifuna ukuthi ngibe lectured kahle kona wachaza ke ungifundisa njengale ndlela befuna sifunde sawavusa ke futhi amadoda siwavusile amadoda adla amasi kuphela lamadoda lawa ngifuna ukuyichaza mina lento ingachazwa omunye umuntu ngikunika wona ngo30,000 rand kudingeka izinkamba ezu3 ukhamba lokuhlasa lamadoda inkunzi nomfazi ukhamba ozofaka utshwala bomhlophe utshwala obovu ukhamba ozofaka utshwala bezizulu kuzoba neplate lothayela ozobeka khona amasi ufake ibhonisi ezu2 zamasi phela lawo madoda ke wona abiza ke u30,000 rand lo madoda esikuvusela wona mase sizovusa ke amadoda ke esiwavusa ngo50,000 iphepha elibovu mase kuvusela wona umehluko wawo nalawa awukho otheni but umehluko ukuthi lawa amanye more like imanual ushintsha njalo kulawa nomsebenzi omningi kanti la ku50,000 awusidingi inkambi ezu3 awusidingi nje inkambi ezu3 awudingi lutho la into oyidingayo ukhamba olulodwa lo khamba kufuna kube ukhamba wena ocomfortable ngalo ungazi uma kodwa ukhamba ozoba comfortable ngalo lo khamba ngicela ulifake indwangu umuswe ufake isandla phakathi kule ndwangu ngoba umuswe uyifake kuzoshona nje kahle le kodwa ifuna libe nendwangu emhlophe mase le khamba lolu ke uthatha nansi indoda le kusuke kuyile ndoda lena esikunika yona le ndoda uma uyifaka uyimisa kanje ayimi kanje kufuna ime kanje la okhambeni uzoyifaka lo khambeni la okhambeni uzongifakela u10 rand u20 rand u50 rand u100 rand u200 rand ake sikhulume lento le ngenxa ukuthi ke le ndoda umhlaba uyashintsha ngicela uyifakele o10 rand aba le mali entsha kuphela ngenzela ukuthi le ndoda ingabi neconfusion ifakele u10 rand omusha u20 rand omusha u50 rand omusha u100 rand omusha u200 rand omusha umisi siyifakele ke la ndoda la phakathi uzobe usuyayiphahlela usuyayitshela ukuthi indoda endala la ekhaya siphila ngalento ke le sifuna imali la ekhaya le ndoda lena into ozoyinika yona amasi kodwa kanye enyangeni ayidli njalo lo inika nje kanye enyangeni uwabeka lapha na 3 days after 3 days uthatha iplate lakho wachitha ulibeke ushana kodwa nje njalo enyangeni lokuyibekela ayifune etshwala yazi ukuthi utshwala uzokuthola kuphi ayifune lutho lutho and then umsebenzi walona ihlukileke le uma sikunika idinga ukuthi uma uyivusa ivuke ngenkukhu emnyama awungizwe ukuthi ngithini uzoyithatha le ndoda le uyoyivusa emzini omkhulu ngenkukhu emnyama and uzobuza Babu Dokotela mengiyithatha indoda mase kufuze ngemathuneni amathuna ngiyasaba no 60 ngisethuna uyakusakutshela thina ukuthi umuzi omkhulu emupho ozowusebenzisa imizi omkhulu u3 kukhona osemfuleni khona indlela khona ithuna ithina esikutshela ukuthi imupho umuzi omkhulu ozowusebenzisa uyayithatha ke le ndoda uyivusa khona ke emzini omkhulu ke ngenkukhu emnyama uyayibulala le nkukhu lena uyifakela le gazi leli iyalidla legazi isizathu sokuthi lo okubovuba ngezansi senzela ukuthi igazi lingene la ngasendle lehle lizoxhumanisa lo red no black ngegazi ngoba nje uconisela igazi la lizongena igazi melingena lezobe selehla lithi libe ku red libe no black kanti uma uzolimisa kanje legazi izophela ku red iphela icele lingafikanga la ngakho ke sifuna ukuthi ime kanje lenkuzi bese ko usuyivusile la usuyayitshela ukuthi vuka ndoda endala nabo bonke abantu abayisizwe abala uvuka nabo bonke ngiyakuvusa manje ngiyakuthatha ngihamba nawe mina ngusibanibani lalela kahle usho ukuthi wena usibanibani ngiyakuvusa manje indoda endala ngithi mina vuka naso sonke isizwe sakho nabo bonke abantu onabo la ngithi siyahambane ke manje siye ekhaya mutshele futhi uthi uyokwenzani mutshele ukuthi lapha nje menisuka lapha emzini omkhulu khuluma lonke iqiniso ungacabanga ukuthi uzoshintsha usendleleni cha ayicabanga lodwa le uma ufika ekhaya ayingeni lento uyibeka ngaphandle usuzothi ke abakunike ke inkukhu umemeze ingane uthi ongilethele inkukhu lapho uma uhlulekile iloko inkukhu emhlophe ehamba nayo la emotweni hamba nenkukhu ezithu
wazi le ngizofike ngiyibulale lapha emzini omkhulu mase ukuthi le ngizofike ngiyibulale la ekhaya before ngingene ungazenza isilima la ngicabanga ukuthi ufuna ukudatshukela awuzuthi uzoyishiya la lento wena ungene lapha ngaphakathi lento ihamba nawe ivuso wena lapha ihamba izongena nawe la endlini ihamba nawe phela manje lento wena njengoba usudla uyayithetha sesifikileke kakhuboni sesifikileke kaMbele la ekhaya kaMbele la ekhaya ke siyakuhlambulula ke manje sizokucelela ukuthi nethongo la ekhaya alikwemukele ngoba sikuvuse ngobumnyama namhlanje siyakuthatha ke manje sesiyakuhlambulula ukuthi manje ayibakwemukeleke la ekhaya ke siyakungenisa ke la ekhaya uzonikwa indlu yakho uma usunikwe nento oyosebenza ngayo into zokusebenza uzosithola ngaphakathi usuyamthatha lo muntu ungena naye ngaphakathi uma efika laphayana uzofica kunokhamba lo khamba lolu lunemali usumfaka laphakathi lo muntu ngesikhathi umfaka laphakathi number 1 kade emzini omkhulu uhlala insuku ezu7 but la ekhaya usuku olulodwa uone kufikile manje uyasebenza uyamtshela ukuthi la ekhaya kuukuthi nokuthi and ngokuthi lento siyicabile kuwena uzombona ngokuthi siyicabile into uzombona lo khamba lolu khona kade simvusele umunye ngamtshela ngathi this is not a joke don't think it's just a toy lento ungayibeki la ophinde wenza khona isex uma uzofikelwa iclient noma uzofikelwa umuntu noma ivisitor thatha le ndoda le uyoyibeka ebhotini yemoto iphume la ngoba nansi indlu yayo kodwa yona into eyenzayo isebenza wona lento oyibizele yona la ngoba phela lento azoyisebenza afuna ibone lento azoyenza afuna ibone ngoba lento ukuthi wena uzothi uma ufuna ukusebenza yangayiboni uma uya ebusinessini yakho ithathe lenkunzi itshethe indoda endala siyahamba manje siye endaweni ukuthi lapha ngifuna ukuthi kokwenze ukuthi nokuthi ngifuna abantu esontweni maybe ngifika bahayize bakhiphe bonke ubufakazi abanabo mase bekhinikele ufuna ukuthi sibanikelise siyahamba ke ndoda uma usuyibuyisela okhambeni usiyalithatha ukhamba lakho ulifaka emotweni ngalelo langa emotweni awulifti umuntu awulifti umuntu nje and alikho iphoyisa elizowuvimba emgaqweni lento isabeka into eyisimanga imoto yakhe iba nalesa sithunzi nje esisimanga kodwa wena abantu abakusaba abantu bakuthanda yenza ukuthi lento abantu bakuthande kakhulu kodwa okusalayo ebusinessini yakho uyalazi uhlobo lebhizinisi olenzayo noma wena njoba usebenza uyamazi umqashi wakho ukuthi umuntu onjani lento uzobuya uhambe nayo uzobuya ikhiphe lapho khambeni uhambe nayo uye nayo lapha emsebenzini iyolawula lapha emsebenzini ukuthi lapha yonke lento enziwa lapha emsebenzini ongahambisani nayo ayishintshe ufuna ukuthi ube wena ophathayo lento lena umuntu uyoboleka imali ebank hamba nayo kuze ukuthi lo muntu okhuluma naye lapha yashaya into ezwrong esibona iscreen score yakho uthi phansi kodwa nangayinakwa leyo nto kodwa kusala lento wena ozoyifuna la ngifuna ubuye nami indoda lena yomsebenzi uma uhamba nawe uyayitshela uma usubuya uyayitshela ngoba ayikho into engayazi lento okusalayo wena do not undermine ipower and potent yakho ingakho sithi funa ihlale lapha kube semalini kodwa amasi uzoyinika ngalelo langa oyinika ngalo asibuyeleke lapha entweni ozozenza mhlazane uyoyitshala le ndoda qikelela ukuthi ubonile ukuthi ubugqokeni into obuyigqokile ibalekile ungathi uma usoyilanda usogqoka enye into uzoxabana ngempela nikwazana futhi isikhathi very important njoba uyifaya ngo9 ebusuku ilande ngo9 ebusuku uyifaya ngo6 ntambama ilande ngo6 ntambama isikhathi is very 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 important nendlela wena ozobe ugqoke ngayo mhlazane uyoyilanda it is very very important ukuthi ubugqoke kanjani and then ungagqoki into ezingamakhwifi into ezogcina idideka le ndoda kuze ukuthi uma uyilanda nje gqoka imbala nje ejwayelekile kuze uthi ibone ukuthi ihamba nawe musu usuyayithatha ke usuyosebenza ngayo uzobuza ukuthi Babu Dokotela ngingakwazi ukufaka imali ungiphosele le ndoda no awukwazi ukuthi ufake imali musu uyaphoselwa ithi into le ndoda lena siyakhele abantu abawu2 siyakhele umuntu okwazi ukuzenzela izinto siyakhele umuntu ongakwazi ukuzenzela izinto awukwazi ukuyiphosela
laba base Cape Town ngenxa ukuthi iCape Town ilento eyiyona sicela ukuthi umuntu wase Cape Town uma ezofuna le ndoda sihlukaniselane naye ngembono either uyayitshala emzini omkhulu ubuyele eCape Town uyabuya after 7 days uzoyilanda o yena uyahlala la eThekwini for 7 days ahambe sehamba naye ngoba ngibalekela ukuthi ngithathe lento nginikeze umuntu ohlala kwi-estate ongazilutho nje ngeCape Town ukuthi la kunani bese ethi Babu Dokotela manje lento nginawo lana angazi ngizoyifaka komuntu omkhulu ngoba iCape Town ayiyona lento yebo salukwazi akuyona lento ekhona KZN wena ke ose Cape Town hlala la siyenze nawe siyiphothule nawe uyithathe wena usuhamba nawo ngokhamba kwa nokhamba uzolithenga la yonke into uzoyenza la kumina ngifuna ukuthi uhambe na indoda usuyiphethe kwa ngibalekela ama deficiencies othola ukuthi umuntu uselapha yana ayisenzeki lento usethi Babu Dokotela ukuthi nokuthi no asikwenze thina la konke asikwenzela thina konke wena set up a budget prepare your 50,000 rand and then uma usuprepare ukuhlala ehotel o7 rand o 700 rand aba u8 aba u7 ngoba lo lusuku lesi8 uzobusuhamba and uzohlala ehotela o700 rand aba u7 ulala le hotela ulala uvuka uyazi ukuthi emva lokuthatha into yakuhamba nayo yamaposolana is a big no because lento ofuna mina ngiqale ngwenza ukuvusa le ndoda egazini kuwena you2 days before mina ngesikhathi ngiyithatha mina ngoyifaka lapha funa ngiyifake nakweni egazini ibivuka legazini after 2 days seniyaqala niyaxhumana naye ilapha emzini omkhulu ayaqala amafilimu adlala ingakafiki kuwena manje le ukuthi izokuphosela bo ayizokwenzeka mkhulu ngizocela ukuthi futhi le ndoda lena njengoba ngithi igolozela izintaba zenhlupheko igolozela noma ubani engisho ukuthi ungayithumi kumuntu ongezwani naye please ungayithumi ngoba uma usuyithume lokho le ndoda ayisakwazi ukuyijikisa iyazi ukuthi wona umsebenzi wakho sekuyikhwantama sekufuza ukuthi ibulala abantu usuyajika usuthi hey Babu Dokotela manje le ndoda lena ngaxabana nosibana ngayithuma ke niyamusa ngemoto manje bese ngiyithuma umsebenzi omunye ama customer wasezi ngithi mina isiwumsebenzi ngoba uma usujala sekufuza uyibuyisele emuva sifake isoftware yakhona ibuyisele emuva kufakwe enye isoftware ayikhishwa lokufaka le software ukuthi ke manje iyashintshwa iyofaka uyobuyisela lento kade ifuna engisho ukuthi asikwazi ukwenza into eziwuthula senza into eyodwa umuntu othi ufuna into yemali ufuna into yebusiness ufuna into yokusebenza ufuna into yokuphila umuntu osebenza ku government one promotion engaphumi wehle inyuka kodwa akapromoteki and then abantu bapromote phambi kwakhe lo muntu umethu nawo 50 sizakwazi ukuthi sibenzele kunomuntu njengamanje uthothi kwa agriculture ukwa political science akwenzeki kwa agriculture amathuba ukuthi ngabe uyasixhasa government akwenzeki nansi le ndoda le ndoda uzokwazi ukuthi ubize ngegama udirector uthi hamba njengamanje ukusibana ufike umguqula inhliziyo umtshela ukuthi kuukuthi ngoba angeke ube agricultural specialist ujike futhi ulambe ube njengomuntu ongakaza esikoleni ngeke wenze political science ujike futhi organization engakuthembi kodwa ubo intellectual ubu academic nazi izinto ozidingayo angeke wakhe ibandla elikhulu kangaka liphenduke ibandla libe yicrash kuba indawo kushadela kuyona nansi indoda ofuna uyithuma ukuthi ayilanda abantu lezi zinto lezi ufuna siyithathe advantage yazo siyisebenzise but with caution without happiness akufuneki usebenzise ama emotions akho uma sekunika lento but ufuna ulibuke iwash lakho ukuthi manje uya 2 years to 60 uya 3 years ungenile ku60 years and impesheni ophume nayo usudle almost 70% wayo and ayikho into ozoyenza emva kwalokho dlile ngeke usakwazi ukuyiphalaza imali uma usuyidlile ngisho ukuthi nawe ungenile lapha uyayibona icalibre yakho ukuthi uya 5 years to 70 le ngane zakho uzozishiya nani zishiyana le nto kodwa kube khona ingane oyitshelayo ukuthi la ekhaya nansi into esiphila ngayo la ekhaya nansi engikhuluma nayo ubona le moto ezidegcikeni yileyanto leya le moto nje wakhokha imoto eyodwa nje zonke ezo6 singakhokhi yile ndoda le akube khona ingane ozoyitshela uma usuyitshelele lo ngane uma usuyangitshela Babu Dokotela umfana sengimkhulisile bese ngithi woza ke ngimhlanganise nayo seyeza kumfana sengiyamcabake sengimhlanganisa nayo ngamasiko akhona yonke into usiyayibona usiyakwazi ukuthi uma ukuthi wena uyakhubazeka mkhulu noma mama kodwa ingane yazi ukuthi la ekhaya nansi into ekuphilwa ngayo Babu Dokotela babo sizwa ujabulile le ndoda ke yona isuke yu 50,000 rand bese uthi le juvenile isuke yu
30,000 rand. Babu Dokotela baba wesizwe bawujabule ufana muhle Jacob ngiseThekwini siyabonga. Mlaleli, uthi bawazi nje ukuthi umdlavuza mubi, umdlavuza uyingozi, umdlavuza mubi is very brutal. Ikakhulukazi kubantu bonke. Wazi Babu Dokotela namhlanje akwazi ukuthi akusize kulana lonke uhlobo lomdlavuza. Imithi yakhe ihamba phambili ekwelapheni umdlavuza. Babu Dokotela uyingcwedi ekulapheni umdlavuza. Mshayele namhlanje ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Khumbula umdlavuza mubi, kepha ke uBabu Dokotela uyawelapha.